forse la mia vita è come un angelo di vetro che si frantumerà. O forse la mia vita è come un diavolo di sabbia che si disperderà. Di sabbia che si disperderà. Sanibona nonke, igama lami nguXolani Sibongo Akakhanyile. Ngiyanemukela nonke kwi-News TV. Ngithi wena ungakayitholi le video, ngicela ucindezele i-like button kanye nalela button eli-red elibhala subscribe, khona njalo uzothola amavidiyo amasha njalo mengi-uploada ividiyo entsha usheshe uyithole. Ngithi ngizonithulela zona lezi ndaba njalo ezinamampunge. uKhuzani uthembise ukukhipha ngoNovemba 29 uthi sebengakhona nabalandeli bakhe ukuthi bengaqalela uku-oda ama-CD manje. Umnumzane Masukumela uyavunywa kakhulu ngokusiza enye intombazane eTable View iphifuna uRejwa yenye igenge nje. Lo mlisa kutholakala ukuthi usebenza ka-Eskom and unosizo olukhulu. Siyakuvuma, siyalubonga nje kakhulu usizo lwakho Masukumela. Bafethu thanini-ke mina sengivala. Ngibuze na umbuzo. Wena ubungakwenzani lokho kwenziwe umnumzane Masukumela? Ukuthi ufice mhlambe umuntu erejwa and then wena ube nosizo lapho-ke. And siyambona-ke bafethu ulimele naye ukusho khona ukuthi hayi bekumawe bekunzima. Ngithi-ke akawukungithinte 0607142376 sikhulume siza ukuthi wena wawungenzi njani manje. Okay, cishe ngakhohlwa usende no-callback wakho uzofonelwa sikhulume ngale ndaba, ungayikhohlwa. Ngithi hlala u-safety. Forse la mia vita è come un angelo di vetro che si frantumerà. O forse la mia vita è come un diavolo di sabbia che si